ngasi tuan tuan phong ki basi phong sing gi akhan ba pau khara la khachar kana mayam da share to zage ngasi gi ahan ba content sigi maming sina mayam WY tablet lising mapan ga sani pan phagat ki ba case ta ko na police amasum BD personal mangai yauna miyoi taruki mathakta sas frame tawre habis ki matang na mayam sigi case da additional SP TS Brinda se na ki ba case tu ni mayam magi case da mahak se na dre haina ko na rai ta khre sigi matang na mayam da share to zaraki kumza Englishing aniga taraga mapangi March taramuthugi numidang pung taramuthugi minute nifugu mangarum tarakpada Lilong Police na Thawal District Police Command gi team amaga loinana Lilong Singkham mamang laikai gi mafam amadagi WY tablet lising mapan ga sani pan phagat ki ba thawdoki matangda lakhwat pa case ta accused sing ni haiduna police na search toroki ba police amadi BD personnel sing yauna miyoi tarangda court na police ki sub inspector ama constable ama amasum BD personnel ahum yauna miyoi taruki mathakta search frame tokre ngasi special court NDNPS Thawal Noktunesori court na lakthoki ba case asigi search hearing order da search frame tokre accusing adudi sub inspector of police Radhakishore Wahengbam sei kuntra taru apokpa Baskar Nongmaibung Sakram Laikai police constable Laisram Sanjoy sei kuntra go humdo apokpa laikhidraba El Yaima Lukier Maning Laikai amasum BD personal singdi MD Nazir Ahmad sei kun ganitu apokpa MD Tomba Paubitek Mamang Laikai MD Anis Khan sei kun gamari apokpa MD Ayub Khan Paubitek Mamang Laikai amasum mafam asidagi MD Firoz sei kun humdo apokpa MD Fazur Udin amadi MD Nawaz Khan sei kun ganitu apokpa laikhidraba MD Abdul Rahim Lilong Tairen Makhongni hairi aduga ngasigi court lakthoki ba search hearing order asigi matung ina case asidagi the search story hairibe accused singna MD Akhan sei kuntra apokpa laikhidraba MD Zalar Udin Pobitek Mamang Laikai Erengbam Ravi Kumar sei kuntra ga mga apokpa Ai Manihar Phoboksa Owang Laikai Gokti Mayum Priyoji sahi nifu apokpa laikhidraba G Ibosowa Langthabal Mantri Khong Maya Laikai Khangzrakpam Syam Kumar sai yangkai apokpa laikhidraba KS Devanda Wangkai Tokprap Laikai Kangjam Sana Thomas sai yangkai humda apokpa laikhidraba K Tombi Sekmaijin Khunaudagi haujigna New Sekon Mandal Lairakta Leiba Salam Himat sai yangkai gamari apokpa laikhidraba S Nodia Brakapur Baigapati Laikai amasum Thaunaujam Brinda sai nifuga matoi mapuroiba RK Singlen Ye School Zamanstan Brakhasari Mayum Rishike sai nifuga mapan apokpa laikhidraba B Surendra Kumar Ye School Police Leni haidi court ki order asigi matungina case asigi mari lainana sas frame toraba miyoi taruk asi NDNPS A ki section 22 of C amasum 29 gi makara sas frame tawbani haidi aduga case asidagi the search tawkraba miyoi sing asina court asida furnish tawkiba makhogi security bond sing adu cancel tawkibaga loinana makhogi security deposit singsu handoklagani haiki loinana case asigi wayel gi damak thasigi kunga tarukti case asigi search sita yorakpa prosecution witness PW singi examination tawba horagani hairi panba yabani mamangi kumza English singani ga taraga mapana pangthokiba leibak asigi Lok Sabha election gi mangoinana police na lakhotpa section thorang singi manung sana Lilong police station gi team amana Thawal commando gi team amaga khusamnaduna Lilong Singkham mamang laikai gi mafam khrada patrolling sakhibani combined team aduna laikai adudagi Lilong Singkham hangam thabi road throsingi Intervillage Road Yokshilakpada mafam adugi lambi gi nakalda Maruti car Alto MN06 LA 7132 amaga gari masa Honda Dayo MN01 E 6447 ga khamduna leramba thengnakibani police party adu lakpa ubadagi Maruti car adudagi miyoi manga kumtharaktuna sienanabasu honakibani hairi miyoi sing adugi manungdagi amana komla masugi polythene gi carry bag amasu paiki mafam aduda makhoi police na wang pang sathakibida miyoi sing adugi asengba maming matha khangba ngamkhibago loinana polythene gi carry bag adugi manungda ping masugi WY tablet sing yoroma thenakibani punna kilogram amaga point taraga mapan lumba tablet sing adu masing thibira tablet lising mapan ga sanipan yoroma thenakibani loinana carry bag adubu pairam kiba MD Firoz Khan satakiba interrogation da Maruti car adu mahakini haibaga loinana WY tablet sing adu Manipur Police Department gi CID security da posting leibadigi Narcotic and Affairs of Border NAB da ATS tawduna leiba sub inspector Radhakishore Wahengbamna masak khangdaba miyoi amaga Maruti car Alto amada laktuna tablet sing adu
योंथोकनबा पिरमखिबनी हाइना फोंदोकपा लेखरबनी थाउदो अदुगी मतंगना लिलोंग पुलिस स्टेशन रजिस्टर तौदुना लखोलखिबा केस अदुगी FIR नंबर 33 of 3 2019 ni केस असी NDNPS की सेक्शन 22 of C by 29 by 60 of C Prevention of Corruption Act की सेक्शन 7 अमसुम 13 अमदी Indian Penal Code की सेक्शन 34 by 120 B by 186 by 187 by 189 by 506 की मखारा लखोटखिबनी पुलिस ने केस असी की मतंगदा इन्वेस्टिगेशन सथरबा मतुंगदा मसिगी चार्ज शीट कोर्ट असिदा थांगलखिबनी कोर्टना चार्ज शीट असी लखोलबा मतुंगदा मसिदा एक्विजिंग ओइना चार्ज तरोलिबा अपुनबा मियोय तरागा मरी असिगी मथक्ता चार्ज हियरिंग ममांग थागी कुन कुनगा तरुक कुनगा तरेट अमसुंग था असिगी अहुम अमदि तरुकता पांगथोकलगा मसिगी ऑर्डरना रिजर्व तौदुना थमखिबनी अदबो ngasi court asigi special judge A Nautunesorina maki open court laukthokibada apunba 21 marigi manungda taruk ki mathakta charge frame toroga atopa miyoi nipana case asidagi research tokibani hainasu pauksi isna makhata na phongdurakli aduga pausi makha sa tharakpoina atopa pauksi amadanamu asumna phongli na mara laiti haikre drug case ka mari lainana ayo na thangalakpa charge sheet maming pankiba MPS officer Thanawjam Brinda नाप की हाने की OC इंस्पेक्टर बिरेशिकेश शर्मा मसुम अतई मियोय तरुक मरा लेती हाइन स्पेशल जज NDNPS थौबाल ए नक्तुनेश्वरी न लाथोकपगा लोइनना केस असिदगी मखोय तरे रिसर्च तौखरे ड्रग केस का मरी लैनना मियोय तरागा मरी की मथक्ता आयोना कोर्ट असिगिदा थांगलखिबा चार्ज शीट की चार्ज हियरिंग सथबगा लोइनना मखोय निपान केस असिदा सेनै हाइबगी प्रमाण फंगद्रबना मारा लेती हाइदुना रिसर्च तौखिबनी पनबा याबनी ममांग सैगी मार्च 13 की नुमिदांग पुंग 13 की मिनिट 95 रोम ताबदा लिलोंग पुलिसना सिंखा ममांग लेकाइदगी BDF पर्सनल अहुम यावना मियोय मंगा WY टेबलेट केजी अमगा ग्राम 15 फाखिबनी फारबा सिंग वहांग पंग तौबदा मखाताना मियोय खरा फगटपा ngamkhibani makhatana thigalaba matung आईओन MPS ऑफिसर TS Brinda नाप की OC इंस्पेक्टर B ऋषिकेश की ममिंग यावना मियोय 13 की मथक्ता कोर्ट चार्ज शीट थांगलखिबनी हाइनसु पाउक्सिएशन मखाताना फोंदोरक्ली लोइसलकपोइना यामना ngangningai ओइरिबा पावमना ओ इबोबिना एंटिसिपेटरी बेल थाखरे CLP की लुसिंगबो ओइरिबा हानगी मिनिस्टर ओ इबोबिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मथक्ता एंटिसिपेटरी बेल अमा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर थाखरे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की मथक्ता ओ इबोबिना थरकपा एंटिसिपेटरी बेल अदु ngasi हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की कोर्ट ngasi नुंगथिल पुथोक्तुना खनखि एंटिसिपेटरी बेल अदु की मतंगदा डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की मखोय की पाखुम कोर्ट थासगी कुनगमंगा फावगी मनुंगदा पिरकनबा खंगनखिबगा लोइनना मथंगी हियरिंग मतमसु नुमित असिदा कोर्टना लेपखि पनबा याबदि नुमित खरनिगी ममांगदा नेशनल मीडिया दा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट PMLA की मखादा इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हानगी मिनिस्टर ओ इबोबिगी मथक्ता केस लखटपा याय हैना रिपोर्ट तौखिबनी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी MDS की लुपा करोड़ 493 स्कैम गा मरी लैनना CBI न केस अमा लखटुना हानगी मिनिस्टर ओ इबोबी हानगी MDS की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाइनिंग थेम हानगी चीफ सेक्रेटरी सिंह DS पुनिया PC लोमकुंगा अमसुम ओनबे किशोर की मथक थिगटपगी रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट कन स्टडी तौरी हैनसु नेशनल मीडिया दा फोंदोखिबने मथक पनखिबा मियोय सिंग सिगी युम युम द CBI न रेट सथबगा लोइनना ओ इबोबी अमसुम वाइनिंग थेम की युम दगी यामलब सेन सना अमदी डॉक्यूमेंट सिंग फगटपा लेखरबनी हैनसु पाउक्सिएशन मखाताना फोंदोरगलेन थैंक यू